Sengbhalang babunjat na kilom Garo kilatho memorandum so menteri rangba konrat ke sangma bandawa kam nagabanta kinas Garo han Nation Health Mission. Hakate ka memorandum kilapan kan mayo menteri rangba bahaka atpulai tarik unailar la Thung kami kinas hakikardan maper ha mid level health provider hakilum Garo katba mdan kawai rukanas nakani ka jaka kabala yo kam kilakano. Kilakano aru baka sorkar kla Thung kami kinas klem dapan benapat ba kenang ba kinas na kilum Garo kinla banterwa gyaladi bantrei hagita ki kam. Kilakano baka ni ka jingle jaka sorkar kaya persya eka bahak kam balamang nakbenta ki Garo kabala tre kam mentala bun snem. Hakata ka memorandum kilakado hadu sab huwai tili ki kam la Thung de ki brew ki bam de na kilum Garo ki bam nang wat tang ban kran ne ka ktin ba ki pat ba ki kran hakini ki jaka. Kani ka jinduna kan penmi jing e shibo nagbenta kini ki brew ki bala Thung kam nagbenta ki Shillong hakilum Garo. Hakata ka memorandum la Kyrpad eka sorkar ban Pynsangeh amardor re kita ki bala Thung kam ban trei tar hadu banda penlong interview thamai nagbenta ki nurse nakazat ben rew Garo. Atamnam sakantinan ya atammo ya nambe pa cholko una hininas kangpa nga nugo bai cholko metelsinga uni sepon tal kholatchi agus hajar gini ko gutamo chinga dolbonga NGO srang GSU interim body ADE AYWO FKJGP aro FAF kumonge ya tal dao 등도 lakeng pa issue ni bidingo chinga tal chief minister na lekha ko DC ni through atata ha warang ni bidingo chinga achikjat sakantinan pa ni soeng ba sakantinan chinga jekon muksonge talo chief minister na lekha ko siata hacham wa muksongani rangko mungsa mungni nege agan thalate onnani rangko dakna ta sienga 증리 달로 chief minister na lekha siemna DC ni through atat pa lekhao jana pani de yan middle level health providers MLHP jian NHM National Health Mission ni ngao gesa post ngacham ya post na recruit khani bidingo aditan jija soso jengjeng ongani rangko anching nikna gata matna unigi sepon chinga ndake janabat na kita khushi aje ya anchingni Garo Hills na jian nija tathari kocham kolgirkatham agus hazagni kolgirthamo je candidates rangkon ba je MLHP na candidate ungmengna verification rangna okamemengna unigi sepon verification okamani jamano wa mangko appoint kana nemna sak sot brisa ko jian sak kolgirkni de North Garo Hills so sak chigni de South West Garo Hills so aro saksni de West Garo Hills so appoint ka hacham wa appoint ka ani bidungo chinga ndake janabatna ta khusyong bea je ya appoint ka ani ko dakani process ko chingni nkaode aro chingni sanji matna niode ya onggepa recruit ka ani rangko ba remna pani rangko dakja ane chinga nikna gata matna maina ya mission National Health Mission ni ngao anching Meghalaya ni je anching ni mission director ongingacham wa anthangni skagata ba je dakke skhangunin ya MHLP na recruit khaingacham wa ndakpa rantha ba uan dake recruit khagpa process ko jarkija anthangni ska gata dakna gata amma anemna chinga nakna gata matna chinga iko aganingon ya ko maini gimana aganinga ya je saksut brisa je kon chinga dasio thalata hacham saksut brisa je an Garo Hills na anemngna dingthang mancha MLHP na appoint ka hacham wa saksut brisa ko bisong campus recruitment ko dakaha jian campus recruitment ko daknas khangba anchingni ya MHLP sanungja anchingni Meghalaya ba state government ni recruitment process rang advertisement ka isa gemuk takisa anching recruitment rang ko dakrunga cham andi ba iya ke so de chinga ndita chungni sandi e nekaniyo advertisement kha ja ba advertisement ko ja ane mangnas khangba chinga na gata mana ha gni gpao anda ke ba chinga jana batna ta khusyong aje ya
GNM candidates rangko ya MHLP na eligible ongja angapani bidungo batnga andake ba jana batnak ta khishong be beben hajal gini chisku o Indian Nursing Council ni kita direction ko de onata ha beben hajal me kolgruk sku hajal gini chisku o anchini Indian National Council jian anchini Ministry of Tal tsenga dol bunga nangrum women NGOs jian tsenga FKGGP GSU interim body ADE FF AYWO dok ni chief minister na representation ko anchni Turani deputy commissioner Jagdish Chelani jakchi on baha uni disepot tsenga dike dok sorkari na tsenga representation on atanio CM on tadi ukuran ko jana patna akan dapat yang tseni kita dao existing GNM nursing school rango ko dao central ni dungtang tang guidelines rang order rang sukbagin smu ode ya rang ko dungtang nakba kamu kaang nagda de ba tackle ka nagda dakke de existing ya GNM nursing school rango ni ko upgrade ka china BSc nursing college na je rak de makhang china nagi dakke obostar ko nakang thai na nangjana gda dakke cha mol atenga apsan sumayo chinga adok sorkari ko aro health department ko ge doatenga mai dakke sa dengtang post chunau ni bo post tala bo post bang bo khumi bo andi ba government recruitment na de advertisement got out ka dibi ya mija do obostong ing pani bidung advertisement out ka ja advertisement ko ra mani out ka ja singari ko de blongin ja ja ni ko public ba singinga ar singa ba chini ba singa dolbo injus ni ba singa singa ya maini gimin sai rang ko ra advertisement ko ra dak ja khanda kha ja maina advertisement de mas private sector mangba sorkari ni dakchakani ko mannenga onde sorkari ko ba thangka paisa je ona kukung mannenga private sector public sector gemuk on je chuna post pong dalla post pong bo post bang bo khomi bo andi ba advertisement de out kana nang thela what mandatory onga ba kora minus bypass ka ska emuna advertisement out kha gijan ki recruitment khana ma yare chni sngatani onga ya ko de health department ta clarification out kana nangen ba issue kana nangen dege aro da isia Evaluate president ni agarang anikta tsinga wakoba tsinga ko stress katlinga da o adok kondita ning kanira bangya Garo Hills region ko nga kana dengtang department health department sa nongja uni gemen IS level oni joint secretary each and every department giantian Garo Hills ni ba Garo Hills ba dongna nangnok setup kana against state common uno sa nambat ni kamana ko khangna manakta tsinga kya ma joint secretary level oni IS asungin sim osa dengtang kamana ko nirok naman gen aro apsan sumayo technical team but technical office ko ba setup kana langya for each and every department mana matam department rang ode technical team dongjani selrang ba dengtang project central yo ngo state ni ngo kham kha ani rango nirok pa dongja technical expertise rang dongjani giban dengtang problem ko face ka nga dengtang obostan ge ongor ka nga yang onde dikta thangka state government jakhala chiba central government jakhala onata chiba jakhala chiba namgrian chenga chngade uri ben yarang kore tharak kale adok sorkari niat pachina chinga molate ya plakana thamnam dalut chinga arita injosang million ba dc ko grong ha chni grong ani muksoni rong jok dau MLHP ni bingo wa song plakan ma sia ya posta recruitment ka aha mija o recruit ka aha sak officer recruitment ka ani agana aro do advertisement ba sakok sana utai ha andi ba ya recruitment ko kaun da sia sini FKGP ni general secretary ni agana gata circular mamung bo jaba advertisement mamung bo jaha andi ba bison direct campus recruitment ka aha andi ba ya recruitment ka wan chung da wi Garo isna sa ka andi ba Garo isna ka gen chumba uno achik saksa ba dong jaha andi ba ya ko ba dong jaw na sa sanala dong jan di ba 아층 플라칸 마시아 아층 송아담 노카다모데 아층이 아츠크랑데 급은 쿠스코 만자 제카이 잉글리시 바 힌디랑 코 만롱 받자 마이나 예데 사등 아니 기문사 우고 산나다 사 리크루트먼트 카잉아모 와 사드가 호 아가나 만자 오데 랭귀지 베리어 와이겐 우니 기문사 사나랑 하고 아까 마이나 노바 아츠크랑 코 마이나 야 포소나 라나가 원 층니 묵송할 동안 마이나 아츠크랑 알아 아츠크스카 와니 기문 쿠스코 아니 기문 송아담 노카다모데 아츠크스카 와니 기문 바테반 알투 바테 산나 반나다 만겐 그바우차 가동아 우니 금사 야 제 sakso prisa nurse rang ko dao recruit ka achum wa recruitment ko dao whole ka em no ko review ka china ta sa government no demand ka inga aro mangsa de dao advertisement on tai ha sakhuruk sana sing Garo sana advertisement on tai ha andi ba
ya apsan criteria kon agam thainga BSc nursing ko agana nanggen nim nagani andi ba ya BSc nursing ko nanggen ne aganon tawa bridge course na agana dasi wa jagaduk ni course kore dakna gata ba singo awareness tungja aro bangbata singo nurse porai pa GNM dakpa ba BSc nursing dakwarang ba yani gimende ma sya tungja uni gem mamung awareness tungja ni gemen yani gimende ma sya tungja uni gemen ya ko ba chungni government ko molani de ya sakol site press ban go ba ko ba as it is skango jekai recruit ka chum for the time being da unang mang apsan de kemna skango ta recruit ka sina chong ota uni jamano makangchi je kon recruit ka gen chum uno de achung garu hisona ya rakpa course ko takna nangan gba ko awareness name na ba advertisement ko name na sa makangchi ba ya pa course ko ba post ko create kana nangan name na chum government ko molenga aro mungsa de cha government of Meghalaya de request kana ska maina garu isure da pette BSc nursing dakta manja chung Meghalaya gi gni ngo private sa ane government ni da pet dong kuja uni gemen chinga Meghalaya government ko anda ke chinga mo tinga gi gni je kona gon de garu isna ge sa aro khasis na ge sa government ni ta ge sa nursing school ko ba BSc nursing course ko dakna khulina nanga nim na cha government ko mo bola aro una grede da siakan mun gata ya course ko dakingon ya awareness kom kangchi ya rakba ko post create ka ore awareness china ba advertisement ko na name na circle china china nga mo lenga ya ko aga ya ko mas ta plakon tela